الزول. يا ما يصدق صدي يسلاقني. اش جينا تقرايكم مثل دبويا. هلا إذ جارت القاد كان دي ثبوت يكبيني ايش جيناك يا شو كغلا شو تبغى دينيف امي بغا نبدا ديال الاخبار يتبويا بغمتي تجيك هنا كنك مصفرحه ثارزه قارو كل سهو يتساوي تربعتني ذا قمدو كان كي تبغى يداوض ساخه ما يتخمم داغ الزرداء قرا ولا شو الا انا حزه الطوموبيل روحنا كي ذريمان هضر العقيب صافي روحنا كي ذريمان اما ياس بغي غير كي تسقسي ماني لقيت جاوبه ينيد شحال تقادي الصندوق بليو شفتي كذا كي سناك لي كوبين كوبين لي كوبين زعما حاشا كي تصنار حتى خلاص الشغالك يا دامي هذه العناية كما يسمو يدنا بغي غزرة اي تصحى صدام ديناك ومن بعد ميم دنيا تزافض في الليل خاطر والله ما زافة غير نيتك العناية ثلاث يميني اش تقرض شو كم دنيا هكا شو انت خمسة ياكي ولا شو هذا انت صافط هذا زافر صافي لو كانوا كيتحبس غير قد تكملوا الحساب مازال تيا best-seller pour en faire un film. Et c'est le rôle principal. Il est fait pour moi, c'est moi tout craché. J'aurais pas besoin de jouer. J'ai qu'à être moi-même. Alors je sais pas quoi faire, Parrain. Je sais pas quoi faire. Conduis-toi comme un homme! Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? C'est ça ce que tu es devenu? Un jeune premier d'Hollywood qui pleure comme une femme? Oui, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est que cette façon? سمك تطالبض كيميني الجو على تيلي الخيريك تغلط حاشي القزنك سنة تسبخبخنا لا تيلينا C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais. إلو فيربوتاي واحد الساد يروح ثاقي وثحوجا له فغبوتاي Ta mauvaise افيس يعني دكا Tu te reposes et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard. Ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas. Retourne avec les autres et amuse-toi. Ne t'inquiète pas pour cette histoire. Je m'en occupe personnellement. اما ياس تبغى كي داونا لا Bien sûr, Parrain.
Pas mauvaise mine. Je veux que tu manges. Et je veux que tu te reposes. Donc, voilà, le producteur, te prendra pour le rôle. شكرا على بوتيكي افيسا دامي. Le dernier faire une انت ثقتني هناك. ايه. والله ما زري ما يمكن يهضر هكذا في ثقينو. Ne t'inquiète pas pour cette histoire. Écoute-moi. Je m'en occupe personnellement.